Aforizam je ogovaranje zla. Stoji na početku 9. zbornika aforizama i epigrama dvosmislenog naziva Sigurna kuća, izdatog povodom 11. Međunarodnog festivala humora i satire u Bijeljini. Iako kažu da je ovaj način svojevrsnog kritikovanja društva sve manje prisutan, Bijeljinski festival je očigledan dokaz da to nije tako. Iz godine u godinu okuplja sve više poklonika satire i aforizma iz Srpske, ali i okruženja. Ove godine je na festivalu učestvovalo 33 aforističara, a sala Bijeljinske biblioteke bila je mala da primi sve naše sugrađane. Ja sam stvarno zadovoljan, vjerovatno ste i vi. Ovo je neki fenomen. Svi koji su pisali, novinari o festivalu u Bijeljini, prva riječ bila publika. Dogodila se publika, dogodila se Bijeljina, dogodio se festival, dogodili se mi. Pa moram vam reći da ne samo na ovom prostoru, istočnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpskoj, nego čak u svim srpskim prostorima jedan od značajnijih festivala satire i humora, da se ja bavim dugo ovim poslom. Pandan je sigurno sa Beogradskim satire festom i po sastavu, po kvalitetu aforizama, aforističara, i mislim da se ničega Grujo ne može da zastidi i u širim dimenzijama. Nagradu za najbolji aforizam Satirično pero ove godine podijelila su dva autora, Ekrem Macić iz Konjica i Srđan Dinčić iz Sremske Mitrovice. Ja sam ovdje već ne znam koju 6. 7. godinu za redu, možda čak i 8. I uvek mi je lepo kad dođem ovdje u Bijeljinu i to je jedan od prvih festivala gde sam nastupao kao humorista. Sad uglavnom više i ne pišem aforizme, tako da je ovo jedino mesto gde dolazim da čitam aforizme, suda nastupam kao stand-up komičar ili pišem za druge humor neki, tako da jednom godišnje dođem u Bijeljinu i čitam aforizme i to mi je onako kao ventil. Ovo nije specifičan aforizam, mislim da se tu radi o ukupnom nekom dijelu. Ja sam već 4-5 godina prisutan u Bijeljini i raduje me ovo priznanje. Dinčić, kao jedan od mlađih aforističara sa naših prostora, istakao je da mlađi naraštaj i danas, uslijed popularnosti društvenih mreža, aforizam pogrešno nazivaju Facebook statusima, te da je ova vrsta humora među njima nešto manje zastupljena. Ja znam za možda još 5-6 autora koji su mlađi od, u stvari sad možda ima 3 autora koji su mlađi od 30 godina u Srbiji, tako da nije baš najpopularnije, ne odlučuju se mlađi baš previše. Oni to drugačije zovu, sad se to zovu Facebook statusi, a ne aforizam. Naravno, nema veze s mozgom, to je jedno s drugim, zato što za aforizam treba malo više, ajde da ne kažem mudrosti, ali moraš malo da razmisliš, jer aforizam ako promašiš jednu reč, jedan zarez, gubi potpuno smisao na Facebook statusima, ide kakva glupost. Ali obično ljudi kažu, ti si napisao onu knjigu Facebook statusa i onda mene boli glava 2 meseca zbog toga kad mi kaže. Na festivalu su ove godine učestvovali i 2 aforističarke, Pavica Veljević i Dejana Sailović. Po prvi put na festivalu su učestvovale i neka od najuticajnijih imena iz svijeta aforizma, Aleksandar Baljak i Dragutin Minić Karlo. Milo mi je što sam pozvan, možda su me i ranije zvali, ja se ne sjećam, ali pričali su mi svi o tome vrlo lepo, tako da sam srećan što sam došao. Na 11. dolazit ću i sve dok, ako se desi jednog dana da umremo, onda ću prestati. Mi radimo da bismo jedan žanr uzdigli na onaj nivo na koji on zaslužuje. Radimo na učvršćivanju aforizma kao književne vrste i već decenijama na tome radimo i već ste čuli od mojih kolega i od raznih drugih pisaca da je srpski aforizam vodeći u Evropi, da je preuzeo primat od Poljaka. Aforističari smatraju da su aforizam i satira omiljeni zbog činjenice da ove britke književne forme duhovito oslikavaju one manje pozitivne segmente naše svakodnevnice i samim tim ih čine lakšim za prebroditi. Srpska aforistika, navode, zauzima sami vrh u Evropi po brojnosti i kvalitetu aforizama, a u posljednje vrijeme širi se i krug tema o kojima pišu. Srpska aforistika ima veoma dugu tradiciju. Prva knjiga aforizama nastala je pre 220 godina, do sada je objavljeno gotovo 1500 knjiga aforizama i smatra se da već nekoliko decenija srpska aforistika, a pri tome mislim na čitav srpski jezički prostor, zauzima sami vrh u Evropi po brojnosti, ali pre svega po kvalitetu autora. U posljednje vreme se širi krug tema o kojima pišu naši savremeni aforističari. Nekada je to prevashodno bilo vezano za društvena i politička zbivanja, to je bila klasična satira.
Međutim, posljednjih nekoliko godina sve više pišemo i objavljujemo aforizme i na temu odnosa između žena i muškaraca, aforizme za decu i aforizme o sportu. Tako da su se pojavile i antologije i zbornici upravo takvih aforizama i mislim da je to dobro što pokazujemo da možemo, dakle, o različitim temama na podjednako dobar način da pišemo. Nema Srbina koji ne piše aforizme, od studenta do penzionera. Evo, ja sam penzioner, ali radim i dalje. Imam jedan aforizam, kaže: radnika može da otpusti svako, a penzionera samo Sveti Petar lično. Bijeljinska publika imala je priliku da puna 2 sata uživa u britkom humoru autora iz cijelog okruženja. Nije lako biti pravoslavac i Srbin. Danas sam morao da budem na čak 5 slavskih ručkova. Mi smo borben narod. Trenutno se borimo sa dušom. Svi Srbi ispod jedne šljive i svaki sa šljivom ispod oka. Oj, Srbijo, među šljivama. Srbija je mnogo lepa zemlja. Koji god deo da uzmete, nećete se pokajati. Sanjao sam te noćas. Sram te bilo. Što je više ovih ošišanih do glave, sve su čupavija vremena. Država nam je kao farma. Pametni i vrijedni ćute i rade, hohštapleri i barabe uživaju, a stoka gladna i gleda. Srbija je zemlja velikih mogućnosti. U njoj se narodu pruža mogućnost da svake godine izađe na izbore. Evo još jedan, pošto jašu kauboji, ali jašu i kozaci. Bosna mi je na srcu, a Hercegovina na kamenu. Budžet se donosi sa 2 prsta, a raznosi sa obje ruke. Kad Bosancu podbaci urod šljive, utjehu nađe u neobranom grožđu.